Imara oye! Baba sema lazima bei ya unga ifanye nini? Lazima saba ifunguliwe. Lazima tume ya uchaguzi iwe ni ya kila mtu na sio ya Ruto peke yake. Lazima tuwe chini ya utawala wa kikatiba na haki za mwananchi ziheshimiwe. Na kama si hivyo, Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must. Asanteni. Na sasa dakika moja musalamiwe na ndugu yangu Kalonzo Musyoka. Haya.